Khulumkha, Takhuk Tei Bukhuk song, jotono lamsogo chini channel EduTips Kokborok, Takhuk Tei Bukhuk song norokto saibano jeng chini channel daily no part time full time joto chakri ni information ne tuino norong logi jeng information rong no share khayo hangke Takhuk Tei Bukhuk song omo haike no jeng tini norong ni bagai kaisa chakri ni khobor tui faika omo chakri ongkorwi faika Tripura ni kaisa public school ni bagai teacher na jangnai o jagao post graduate teacher na jangnai PGT ni andaro hangke Takhuk Tei Bukhuk song oboni tino jeng norong logi kok salaina bagai ba norong logi information rong no share khaina bagai jeng tini ni chino video no tui faika Takhuk Tei Bukhuk song Faidi ke lekare jeng tini chino video no changlai Takhuk Tei Bukhuk song advertisement no borok Puilano sijaka Assam Rifles Public School Assam Rifles Complex Agartala mane no o jaga je teacher requirement ni job ongkorwi phaimani omo ongkorwi phaika Tripura ni no kaisa Assam Rifle Public School ni andaro o jaga borok PGT ba post graduate teacher chakri na jang bagai o jaga borok advertisement kari rikha appointment notice of borok sijaka a reputed English medium co-educational senior secondary school invite applications for appointment of following posts of the teacher mane no borok o jaga sajaka Tripura ni kaisa reputed English medium co-educational senior secondary school ni throtui borok o jaga kaisa requirement notice kari rikha following post ni bagai mane no tolao je post ni bagai borok kok sajaka o post ni tei o notification ongkorwi phaika hangke Takhuk Tei Bukhuk song o post wngkha PGT home science mane no home science subject ni andaro o jagao PGT teacher requirement ni bagai notification ongkorwi phaika educational qualification borok sajaka mane no norok jodio chakri no khyna musungkai norok ni tamo educational certificate rok nangnai ba tamo norok ni educational qualification nangnai aboni bagai borok sajaka academic master degree in the subject honors in subject professional mane no borok sajaka norok ni master degree tongna nangnai yakaiba norok honors in subject professional tongna nangnai norok jodio chakri no khyna musungkai abon logi borok sajaka degree in education of 3-year teaching experience of the subject in higher classes in CBSE affiliated school mane no borok sajaka norok ni kintu 3 years ni poririmani teaching experience tongna nangnai je kunu CBSE affiliated school ni throtui mane no norok jodi kunu CBSE affiliated school o jodi norok 3 bochor poririboi norok ni experience ni certificate nokangkai norok kintu o job no apply khaimanu logio norok no preference bo kobang rijangnai aboni logi borok sajaka Takhuk Tei Bukhuk song beton ni kok o borok saka 15,180 rupees per month norok no fixed salary rijaknai oboni bagai aboni logi borok sajaka o chakri kintu yearly increase ingui thanai beton mane no protek bochor no o chakri ni beton bari thanai Takhuk Tei Bukhuk song aboni logi norok kintu o jaga SMC tai EPF ni facility rokbo manai hongke Takhuk Tei Bukhuk song o chakri ni regarding borok tolao kisa terms and condition tai selection process rok tui bokok sairikha bahaike norok no o chakri ni bagai selection khaijaknai oborong tui borok o jaga kisa kok sairikha borok sajaka o jaga norok chakri no manamu songkangkai Puilano norok kaisa o jaga written examination marinai ba screening test marinai aboni pore norok ni interview na jangnai borok ni board of selection committee ni throtui aboni pore borok sajaka selection will be purely on merit basis mane no norok ni je selection nangnai omo kintu purely merit basis songnai mane no je borok ni qualification high tongnai ba je borok ni merit list top tongnai bonus sakang chakri manai aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok oro sajaka o chakri no kintu norok puila temporary basis no join ma khainai aboni logi borok sajaka o chakri puila norok ni bagai 1 year ni bagai tongnai aboni pore o chakri ni duration ba o chakri ni somoy no borok bangni fan mano abo kintu norok ni performance ni upor depend khainai je norok ni o chakri norok 1 year ni kabang da khaimanai na 1 year joratino norok o chakri no khaimanai hingke Takhuk Tei Bukhuk song last o borok oboni ti sajaka je norok o chakri no apply khainai kai bahai kai apply khainai oboni ti borok sajaka send your application with complete biodata contact WhatsApp number photocopies of all documents and passport size photograph address to the principal Assam Rifle Public School Agartala at the 21 Assam Rifle Gate Bhatiobainogor Agartala mane no Takhuk Tei Bukhuk song borok oro sajaka norok jodi o chakri no apply khaina musungkangkai norok ni biodata tai norok ni je WhatsApp ni contact number logio joto document ni photocopy ba xerox no borok ni school ni office ni address norok riwima rohanai obono norok aro thangibo joma riwimanu yakhai norok omo post office ni throtibo norok o document rok no rohori mano hongke borok ni je address wngkha school ni omongkha principal Assam Rifle Public School Agartala at the 21 Assam Rifle Gate Bhatiobainogor Agartala o address o thangi norok norok ni document rok no submission khaimanu norok jodi o job ni bagai apply khaina musungkangkai
aboni logi borok sajaka norok o job no apply khaina musung khangkai o job ni bagai norok je document rok joma renai borok ni school o thangai ba borok ni office o thangai oboni je last date wngkha 26 September 2020 माने no September ni 26 tarik ni sakang norok o job no jasa kepa no apply ma khainai ba norok ni document rok no borok ni school office o thangai norok joma ma khainai abon logi borok sajaka written test and interview will be held on 29 September 2020 माने no o chakri ni bagai ba o chakri no selection khaina bagai norok no je written test na jagnai ba interview na jagnai oboni date riwi rikha borok September ni 29 tarigo September ni 29 tarigo norok ni o chakri ni bagai written test tai interview na jagnai hangke Takhuk Tei Bukhuk song जों तिनि चिनो चिकनसा भिडियो नायलेखा जे त्रिपुरानि कायसा पब्लिक स्कुल नि थ्रुयै जे टीचर रिक्वायरमेंट नि नोटिफिकेशन अंखरि फायका अबनिते जों ओ जागा डिसकास खायलेगा Takhuk Tei Bukhuk song ओ चाकरि अंखरि फायका त्रिपुरानि आसाम राइफल पब्लिक स्कुल नि थ्रुयै PGT टीचर नि अंडर ओ चाकरि नाजार नाय तंगो होम साइंस सब्जेक्ट नि बागै हंके Takhuk Tei Bukhuk song norok नि जारा क्वालिफिकेशन तंगो ओ चाकरि नो एप्लाई खायना बागै norok ओ चाकरि नो एप्लाई खायमानो एप्लाई खायनाय नि प्रोसेस आं नरक नो सायरिखा नंगनि डकुमेन्ट रक नरक नि बायोडाटा रक लगि तालांगै नरक बरंग नि स्कुल एड्रेस ओ थांगै जमा रिवै मानो कय तारिख नि बिसिंगो अंके सेप्टेम्बर नि 26 तारिख नि बिसिंगो हंके Takhuk Tei Bukhuk song तिनि नि बागै आसंनो नरक जुदि चिनि मानि को kokborok bai sanaman video rok no sajagai tongkhai chini channel no subscribe khaina rakdi bwskango ong hai tebo nangmani chakri ni khobor rok mana bagai tai logio educational video rok bo jang upload khai tongo tabuk recently je TCS TPS ni bagai bwskango examination rok nanai tongmani aborong ni regarding bo jang norok no notes rok provide khai tongo hangke Takhuk Tei Bukhuk song aboni bagai norok kintu chini channel no subscribe khaina rakdi tamoni bagai hingke jang chini channel lo video upload khaipro norok no jotonsa sakang chini video no manai hangke tini ni bagai asono Takhuk Tei Bukhuk song Khulumkha jotono no Jai Hind।